agpakata akon. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Malumpusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Anya ti kinunam? Agkasartan, Jomar? Nabita pa'y managayan ayat Kaya't ko nga ipanaknakin ka, asaan ka anapilitan lang nga nangaklon kanyak. Anya ka di pa'y ti kahit mo pamanagnak. Makikasar ka kanyak, Emilia. Ngam, Apay, agdua-dua ka kadi iti marikrik ng kanyak. Saan kantong agbabawi? Ipayan ka itinanam ay abiyag. Ket bayat ti panagayan ayat ta. Awan pinaay ko akid daw mo. Uray ni papang mo. abang ano pang pananutem aga po ni Papa. Kat inaklon ka. Awan imbakbaga kakasta. Sikatin ang ibalikas. Kaslakas tanti marikrik na. Ngam tapno mapuka ti panagduado am Jomar. Sige, umanugot ka makikasaran kan ka. Oh, imanugot ka dagos. Mapilpilitan kan sa langa talaga. Kaya't mo makikasarakan ka. Imanugutak. Ita, agduha-duha ka latang. Sige, tulog kay dyan balayo. Baliwan tanto tagsarita. Sapay ko mata, awan madamag ko sa bali akaayan ayat mo. Sakbay ang nagaram ka kanyak, Jomar. Nabayagan na binastad ko dagiti amin nagararam kanyak. Tasi ka, ti pinilik nga ayatan. Saan mo nga ilingat agitilwam, Emilia? Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan ken ni Jomar. Kaya atan ni Jomar nga agkasar kami, Papa. Oh, maragsa ka nag-amakaamoy ti dayta. Amok ang natalgad ti kasasaad mo iti denana. Kapo ka di tabak nang. Emilia, saan ka nga indoron kan kuana nga aklonam? Gapo tabak nang. Nasingpat ni Jomar. Kat sikat nagdesisyon iti dayta. Kastamot ti panangi pagarup ko. Ni Jomar ti kasayaatan ka dagiti amin ang nagaram kanyak. Nung apay pagduad-do anak. Ura imanugot ako nagkasar kami. Dahil tatiga po na nga agluluwa ka. Kaya't mo kadya kasarita. Saanan, Papa? Da kami lang tagsarita, may papaniti da ito eh. Itay pa kasarsarita ni Jomar te di abakit, Papa. Sino ka di day, Chay? Ni Mrs. Sevilla. May sa negosyante. Na imbag atao dayta. Kasta ka di. Talaga gaya mamakikasar ka, Jomar. Anak gayam ni Romualdo tinapili mo ikasar. Unlag peso, Mrs. Sevilla. May saka yung to katagati may saninang. Oh, pakaidayawak launay, may saak ka dagiti ninang iyo. Mabitla nga, taaya baktap no mamamuyo ni Emilia. Nakikita ko ni Emilia, Jomar. Ada dagiti paska na nagkitaan mi idi. Inkuyog ni Romualdo. Nasingpat kita pintas ni Emilia. Nabayagan nga oray ni Jomar sumrek ti kwartomi. Intuloy na pala tinaginton. Nyamot din. Jomar, gusto ko madeta na panaginom mo. Kakaskasar ta pala. Ang barbartag ka. Ibusik lang da ito eh.
Malagip ko gayam. Asino jay kinasarsarita mi tay? Guwapo ah. Ni Uncle Hilday jay, kasinsin ni Papa. Ubing pa'y lang amin tilangana. Kunak no sigod anobyom. Si Kalang tinagbalin na nobyo. Di ka di mamati? O sige, umuna ako nang maturog. Sige, maturog kan. Riingan kan tulatan. Sa nga iligayam ni Papa ni Mrs. Sevilla. Uri lang na patalyaw ita ilukat ko tiritaw. Oh, Emilia. Dahil pagta nakapasyar ka, umasidag ka tapno makapagsasarita tayo. Kababain Papa, abang no makasinga kiti pagsarsaritaan nyo. Oh, anak ko matikabain mo. Kat ninang yumet ni Mrs. Sevilla. Maipapan kada kayo ti pagsarsaritaan mi. Romualdo, nagasat ti anak mo ni Jomar. Nasayata tao ni Jomar. Ado, tinatultulungan na. Pudno ama nagtulong ni Jomar. No saan nagapukan ko na, jak amon no anya tinagtungtong palang tinigosyok. Iso nga idi nakurso na daan na ni Emilia. Kasta unay aragsak. Kasta ka di. Ani, saan ako naagbayag? Agpasyarak tulangan ni di opisina. Emilia, umay kayo to pasyaran ka ni Jomar, rin ton makawayaak. Sige nga rudan, Mrs. Sevilla. Agyamanakkin ka. Saan ka pingagpakadan rumor ka, Emilia? Kunam nga tajak maaman. Nagipulong kanyak ti katulong. Ijay laang balay tinapanak. Nagdanon kami kini Mrs. Sevilla. Di uri agdamag kantukan ko, ana. Ne, masansan gaya mapan ni Mrs. Sevilla chay. Ninang kunak ko ma. Agpatpatulong ata ni papangmagan ko na. Di pala siya ti pagpatulungan na. Doata ka nung mata nagsarsaritaan da. Kano? Kahit mo asawan, di mo nangag. Ni Mrs. Sevilla mismo tinangibaga kanyak. Daydayawon na kalaunay. Nasingpot kan managtulong ka kano. Ay, talaga ama nagtulungak. Natulungak pa ni Papa. Aging ga iti iniyam muna ka kanyak. Nagabamo ta iti party. Sikatin masidag kanyak idi, Jomar. Sige, sumrak ka na ti kwarto ta. Uminumak pa. Pambarak ti mga wag kinininang. Ay, anyat oras awan pa ni Jomar dito yung abay ko. Manda mo pinatang agin ino iti salas. Mumanak man lang tayo nakitaan. Masapa pa yung sumrak iti opisina yung tuntikat. Bututi ko na yun, Ninang. At nakasarsarita na iti cellphone. Nabangkrap ko matinegosyo ni Papa. Ha? Iso nga indaldal na ni Emilia kanyak. Anyat sasawan na. Nasingpot ni Emilia. Nga no, mamo ka kung kundawayan naklaang. Kasi iti naramid Diyos kong ko. nobya kanyak. Nagdakkel na kwarta tintaray na. Kastig kayam ti ugali ni Sa bani Jomar. lalaki. Nudyak lang nakatapal. Ang mga no, napatay ko ida. Diyos ko. Ha? Diyak mo. At Emilia. ikalubya ni Jomar sa... Anya tiyan aramidam dita, ha? Kwa. Jomar. Si man nagkadi. Di mga kahit nagsaritaan mi kan Mrs. Sevilla. Nakariingak nga awan kay ti abay ko. Kunak no insardeng mo tinaginom. Agsarita Kaya't ta man. Agsarita ta. Kaya't ka akasarita. Rabi na yan, Jomar. Isardeng mo tiyaginom. Awan bibiyang mo! Aramidag ti kayat ko. Padasam ti agipulong ken ni Papa. Kitaem no anya ti aramidag ken ka. Anya? Kunak no madanon ko ni Jomar. Anya ka di nga oras asumang sangpet. Rumbang nga dan iti kasto nga oras, Papa. Ang mga nadapay sa bali na panan na. Ada ka di ibagayo kan ko, ana? Kasaritak ko ma. May ipapan ka na kayo. Ha? Anya ti may papan ka da kami, Papa. Awan mo ti problema ka. Amok matkit di.
Natalgad tiriknag ani Jomar tinakiasawaam. Adad sa kadwayo. Ngam apay asan da dumanon. Asino da kijay? Kabagyan tayo pa'y laang dagijay. Pimasyar da man ni Jebalay. Kat simurot damatan kanyak. Kuna mo nga taadyak maaman, ha? Kat dito'y pa'y balay tinagaramidan nyo. May sapa dya, ma'am. Konsentidor. Talaga ginundawayan daklang. Sana man ang gundawan ni Papa. Anya ka diti magpagamon. Sino dagidya lalaki, ha? Ibatanak, masagsakitanak. Kunak man numanakman ka, babae. Dito'y pa'y balay tinagaramidan nyo. Nagbindot kay ti pampanunutan. Saan ka akabalan aliputan? Ulbud! Aday ko. Ure agipulong kakin papang mo. Sa anak amabutan ka na kayo. Amom ka din no anya tinagtungpalan ti biyagyo. No saan agapo kanya, ha? Imbabain nak kinininang. Ape ang nagipulong kakin kwan. Nakita na, tilimit ang iti matak. Gapoy ti saam amarikrik-nak. Saan ako na nakapagulbod pa'y. Nininang lang ti mapalin ko pagkamangan. Ngam nakadakdakas itan ti panagkita na kanyak. Anya ko makanyak. Imbaga na ti panagsarita yo. Binagbagaan na kakanulaang mat. Uray pa'y. Saan ka lang ko man arimrimor iti kwartom? Ulitin pa'y dahi ito'y makitam. Kat, anyat aramidam kanyak. Patayan na kon. Narangkas kalaunay. Basol mo! Awan dagas nararamidag. Saan ka lipliputan na kasi tibag pagam? No natroma kan ka idi tinobyam, pangasim. Saan ko maasyak, tibag ipapasan? Mamon lang dahi ni papang mo. Agalwad kanyang. Ngem sa anak amabutang kinipapang mo. Saan anak katepel ni Mrs. Sibilia? Gaputa maasyan kanyak. Nagkari kanyak. Asaan nga gibaga kada kayo? Diyak kaya't nagsubang kayo. Kat intulok mo adang ran nakalatan. Ha? Day talaang tinaramid mo. Popo, anya ti kayat yung aramidek? Labanak? Aging kay ti agtungpal iti panagsinami wano mapatay nak. Diyak kayat. Ada kayo ti pagikarwan na. Diyak kayat ada kayo ti makapaglinawan kini Jomar. Nasakit launay tinakam ko, Emilia. Di ka pulos sinaktan. Natalgad tinakam ko ani Jomar tinakiasawaam. Ngam sabali gayam ti ugali na. Dakas gayam ti pagkitkitaan na kanyak. Kasta una ti panagkibag-kibag. Mga no niya ti mapasamak intundom tang ni Jomar. Unay tinakam ko, Mrs. Sibilia. Nasapol nga agrin nisot kami kini Jomar. Nininang ti kasarsarita ni Papa. Denggak ti pagsarsaritaan ta. At sanak ngagpadlaw. Agparbang ka kumarumwaldo. Iso asimuro takken ka. Taama ka no anyat aramida ni Jomar ka ni Emilia. Padasan na. Iyahwid ko ni Emilia. Ay, awatem kumamot ti pagdaldalanan ni Jomar. Kat ti anak ko ti agikaro. Nagdakas ti bagbagan ni Jomar maipapan kanyak. Narigat gayam ti makautang iti na imbag anakam. No apay nagamamu da pay langamin kini Jomar. Agkalma ka laeng. Sakbay nga dadakas sa mapasamak iti anak ko, Mrs. Sibilia. Agrin nisot kami kini Jomar. Ay, ni Jomar lakit din tidimtag. Naibag ta nagawid ak nito'y balay mi. Diyak kaya't ako marutisan mi apag kinawatan kini Jomar. Patpat kakunay ni Jomar. Yamnas kan nga ramidag ti kastoy. Nagawid ak pailang nito'y balay. Tapno may panagnag ko iti asawak nga wadakas nga aramidag. Subukak. Kitag. Nuliputan nak. Gapu iti kastoy a sitwasyon mi.
Kasayaatan iti kastoy. Emilia, mailiwak launayan kan ka. Pakawanan nak kuma. Ay ayatan ka unay asawak. Ay ayatan ka man, Jomar. Mamati ka. Mamati ka kuma. Asaan ka akabalan niliputan. Kaputas si kala ang tinayat ko. Pagbababawiyak ti kinaranggas ko kan ka. Patsyak. Agmamaw ti sakit. Ti panangdangram kanyak. Ngam ti sakit dito'y pusok. Tsak ka mo na mapunas pa eh. Saan nakadya mapakawan? Nasakit, Jomar. Hibtura kamin. Kabalan nga agasan ti pamatag ko kan ka. Tiyan nyaman asaam nga impaay mo kanyak dito'y pusok. Ngam laglagi pam kuma. Narukop ti bagig. Kas kinarasi ti pusok. Amang ipatpataglaunay.